Rivadisera mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg. Twi mafhungo malwana nga chino chipinga care. If I looked at the report that was in front of me, I think they were doing a great job. I became aware of the minister's letter. Chanda cha minister wa mapholisa bo Dr. Pholi Bushelo ubo dibonadza phanda komiti ya parliamenteni ine yakusedzulusa zwito zwa vhuaḓa kha mapholisa. Standing there, it's him and Mr. Katiso, because he is a detective. So in this... To just take this further, I want to understand how you fit the sergeant into the picture. Known within the SAPS. Hopfala uri sejeni wa mapholisa ane ava nga fhasi ha ndaulo ya muthusa mukhomishinara wa lushaka wa mapholisa Vho Shadrack Sibiya o vhonala kha zwifanyiso zwa khamera dza CCTV a tshi khou dalela muḓini wa Vho Katiso KT Molefe. When we arrived, we found Mr. Brown Mokgotsi on the scene, and we interviewed him. Ramabindu Bo Brown Mokgotsi va khou lavhelelwa u vula mulandu tshiṱitshini tsha mapholisa nga murahu ha tshiwo tshine hapfi vho vha tshi khou thuntshiwa ngei Phosphorus Madekwe. Ndi madekwana ndi nne Tshanduko Ligege. Ndi vhaḓisela mafhungo fhano kha SABC2, SABC Plus na Lihai. Ndo livhoshelwa afha hayani nga ri roṱhe. Chanda cha minister wa muhasho wa mapholisa Dr. Vho Pholi Bushelo va khou tenda uri vho vha sa ḓivhi zwinzhi nga khethekanyo yo khetheaho ya mapholisa ya u lwa na mabulayo a polotiki kana PKTT. Fhedzi na zwo ralo vha ri vho vha vhudzwa nga mishumo khathihi na ndivho dza khethekanyo iyo ya mapholisa kha maṅwalo ayo a tshiofisi. Vho Bushelo vha khou dovha hafhu vha tenda uri khethekanyo iyo ya PKTT yo vha i tshi khou shuma zwavhuḓi siani ḽa u lwa na mabulayo o ṱuṱuwedzwaho nga polotiki. As I said, I did not know much about the PKTT. In that report that was presented on the 5th of March, the successes, why it formed, the successes that were there, the challenges of the misinformation and all other things were put there. And where I am, I'm not able to go out really and check whether it's right or wrong. Yeah, but the impression that you got at that time, what impression that did you get in relation to its functionality? If I looked at the report that was in front of me, I think they were doing a great job. Komishini ya madlanga yo pfa uri sejeni wa mapholisa ane a vha nga fhasi ha ndaulo ya muthusa mukhomishinara wa lushaka wa mapholisa Vho Shadrack Sibiya o vhonala kha zwifanyiso zwa khamera dza CCTV a tshi khou dalela muḓini wa Vho Katiso KT Molefe ngei Sandhurst maḓuvha a si mangana musi Vho Molefe vha sathu fariwa nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahoḽa. Izwi zwi khou vha hone musi muhulwane wa zwa vhusevhi muhashoni wa mapholisa vhane vha vho Dumisani Khumalo vho vhuyelela u ṋekedza vhuṱanzi. Muhulwane wa vhusevhi kana General Vho Dumisani Khumalo vho vhuya kha komishini ya madlanga nga hulu u ṱalutshedza zwe zwa bvelela nga ḽarathi ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku nga ṅwaha 2024 musi hu na fulo ḽa u guduba kana u fara Vho KT Molefe. Vho Khumalo vha ṱalutshedza nga nḓila ine ha vha na vhuṱumani na Vho KT Molefe khathihi na mapholisa. We noticed that when he was arriving, he did not have any bag with. So now this second video is showing, okay, maybe standing there it's him and Mr. Katiso Molefe. Musi Vho Khumalo vha tshi vhudziseswa nga bege ya vhusedzeni nkosi vha vho i fara kha zwifanyiso zwa video a vho ngo ṱalutshedza zwinzhi. We're still trying to get the systems that will make us be able to see behind bags, the scanners through the system.
But using our own analytical minds, we can see that he's carrying something that is not that heavy, but it's of value. Komishini ya madlanga yopfanga uri vose Jenny Nkosi vo shumisa goloi ya mapholisa ine ya savhe na tracker ine ya talusa uri vha kha vhupo vhufhio nahone goloi yeneyo yo vhonala muḓini wa Vosibia phanḓa musi hu sathu gudubiwa nga mapholisa. Vhuṱanzi uhu ho ṱumanya Vosibia vhulwane vha mapholisa. The evidence relates to my last part of interference that I was leading, which is around Sergeant Nkosi, that I reflected that he is attached to the office of the Deputy National Commissioner, Lieutenant General Sibiya. Intelligence. Komishini ya madlanga ikobvera phanḓa. We were not going to take a decision to have that operation if we. Ramabindu bo Brown Mokhotsi ba khou lavhelelwa u vula mulandu tshiṱitshini tsha mapholisa nga murahu ha tshiwo tshine hapfi vho vha tshi khou thuntshiwa ngei Vosloorus Madekwe. Muambeli wa mapholisa vho Athlenda Mathe vho khwaṱhisedza uri mapholisa vho fhindula nga murahu ha u ṱanganedza mivhigo ya u lila zwigidi vhuponi uho. Uya nga Vho Mathe vha ri musi mapholisa vha tshi swika he tshiwo tsha itea hone vhona Vho Mokhotsi vha tshi khou ṋetshedza tshitatamennde tsha uri vha tshi khou saliwa murahu nga goloi ya vene tshena phanḓa musi vhathu benevho vhe vha nga ngomu kha goloi iyo vha tshi thoma u thuntsha moḓoro we vha tshi khou tshimbila ngawo. Mapholisa benevho vhe vha ḓa kha tshiwo itsho vho eletshedza Vho Mokhotsi uri vha vule mulandu fhedzi vhalandula nga mbuno dza uri vha khou fhela vhutshilo havho. Vho Mathe vha ri fhedzi nga murahu Vho Mokhotsi vho ḓo tenda uri vha ḓo vula mulandu musi vho no vha na muimeleli wavho. At around, I think it was 10 o'clock last night, we received a call on reports of a shooting in this area of Vosloorus. It was actually a private security individual who made the call. And the acting station commander then dispatched resources and personnel to that particular crime scene. When we arrived, we found Mr. Brown Mokhotsi on the scene. And we interviewed him. He alleges that there was a white bakkie that was following him. Muambeli wa mapholisa Vho Mathe vha ri Vho Mokhotsi ndi muthu ane a khou londiwa vhukuma nga mapholisa zwi tshi kwama mulandu wo vuliswaho nga mukhomishinari wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi ya zwiito zwa vhuaḓa ha masheleni na tshanḓa nguvhoni. We can confirm that as of today, we are still waiting for him and his lawyers. They've made another promise. They made another promise last week to meet the team. They did not honor that promise. They did not honor that appointment. We know that they have made another promise that they will then meet with the investigating team tomorrow to execute that particular search and seizure warrant. Vho Mathe vha ri ṱhoḓisiso dzi kha ḓi bvela phanḓa. Vha komishini yo ḓiimisaho nga yoṱhe ya dzikhetho kana IEC vha khou dzinginya uri hu vhe na u shandukiswa ha milayo ya khetho phanḓa khetho dza mivhuso yapo. Khetho idzi dzi khou dzudzanyelwa u vha hone vhukati ha ṅwedzi wa Lara zwenezwo ṅwakani khathihi na ṅwedzi wa Phando ṅwaha wa 2027. Makumedzwa aya a katela u phumuliwa ha mahoro ane a balelwa u ḓisumbedzisa uri a kha ḓi tshila u ya nga milayo ya IEC. Vha komishini ya zwa khetho vha khou lavhelela uri zwa u shandukiswa mulayo wa zwa khetho zwi nga itiwa hu tshi kha ḓi vha na tshifhinga. Vha IEC vha khou swikisa mvetamveto ya mulayo tibo wa zwa khetho kha komiti ya phalamennde ya zwa muno. Tshanduko idzi dzi katela u sa ṱanganedza u nangwa ha vhunkhetheni kha mahoro musi ḓuvha ḽa khetho ḽo no ḓivhadzwa na u bvisa mahoro ane a sa khou davhidzana na vha IEC uri a kha ḓi tshila. Is to make it clear that objections are only competent against the provisionally compiled voters' roll. In other words, the voters' roll that has not yet been certified for use in an election. This is necessary in order to facilitate certainty in preparations for any impending elections. The second one is to clothe the Commission with remedies
that it could consider in deciding an objection to a provisionally compiled voters' roll. Such remedies could include but are not limited to the removal of an address where such is in dispute, thereby ensuring that the voter will provide the address before they are allowed to vote at the voting station. wakati dzudzanywa wana datumu ine khetho dza ḓo farwa ngayo. Is it possible to hold an election earlier than November, say in October? It is notionally possible, but for that to happen, it means councillors in the 257 municipal councils across the country must adopt motions to dissolve themselves. vaIC vari va kushumana na ululamisa vukhakhi eva vuchenjema mahola nga ṅwedzi wa Shundunthule. On the warning we raise on political parties, we've observed a number of incidents which we're not sure whether they are deliberate, planned, or intentional to interfere with the work of the commission. vakhomishini ya zwa khetho vari ḓo ṱoḓea masheleni a henefha kha rannda dza biḽioni 2.1 kha u tshimbidza khetho dza mivhuso yapo dza ṅwaha u ḓaho. vaIC vho ṱanganedza u thulwa vho Musuthu Mepya sa mudzulaphanḓa wa khomishini, vho Joyce Pitso sa mukhomishinari wa tshoṱhe khathihi na muhaṱuli vho DI Pillay sa mukhomishinari wa tshifhinganyana. Khothe khulwane ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo yo ya ṱola bulasini ya dzinguluvhe ngei Onverwacht nnḓa ha ḓorobo ya Polokwane. Izwi zwi khou ḓa musi ramilayo wa vhaholelwa vhane vha vha vho Advocate Jacobus Venter vho swikisa khumbelo ya uri huye hu ṱoliwe bulasini iyo u itela u vha na mbonelo ya uri mathuntshele a vhafu avho a nga vha o tshimbilisa hani nahone a tshi bva lurumbu lufhio. Vhafumakadzi vhavhili vho thuntshiwa vha lovha afho bulasini yeneyo ngeno wa munna o sala o tou huvhala nga ṅwedzi wa Ṱhangule mahoḽa. Muhumbulelo wa kale we a shanduka u vha ṱhanzi ya muvhuso o sumbedza khothe ya vha o ima hone musi vha tshi khou thuntsha. Vho Rudolf Divet na muhwelelwa wa u thoma vho Zakaria Olivier vho pfala uri vho thuntsha vha vhulaya vhafumakadzi vhavhili vha huvhadza munna muthihi. Vhapondwa avho vha vho ya afho bulasini u ṱala zwithu fhethu hune ha laṱiwa hone zwithu zwi sa tsha shumaho. Zwitumbu zwa vhafumakadzi zwo laṱiwa tshitumbani tsha nguluvhe tsho vuleyaho. Vho Divet vho ṱalutshedza muhaṱuli izwo tshiwo tsha bvelisa zwone. Okay, we've got the distance now that is between Mr. Divet and the people in question. What else must we know? I take it the left side was referring to maybe you can attempt the right side which is saying Mr. was shooting. Okay. You said Mr. Olivier was shooting to the front. Which front are you referring to? Where we are. Vho Divet vho ita na u ṱalutshedza nga nḓila ye zwitumbu zwa vho Maria Makgato na vho Kudzai Ndlovu zwa vha zwo vheiwa ngayo tshitumbani tsha nguluvhe. We put them there. Yes. Both the bodies? Yeah, we put them there. Tsengo i ḓo thoma nga Ḽavhuraru. Advocate vho Venter vha ḓo isa phanḓa na u vhudzisesa ṱhanzi ya muvhuso. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwene zwino. Ri a ṱanganedza hafhu kha mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na Khali High. Nga ri bvele phanḓa. SABC ndi yone khasho ine ya khou swielela G20 SA 2025. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ri muvhigo wa tshigwada tsha mashango a G20 tsho dzudzanaho na mafhungo a ṱhahelelo ya ndinganyelo ḽifhasini u fanela u dzhiwa sa pulane ya uri hu vhe na ndinganyelo khulwane. Presidente vho amba izwi musi vha tshi khou ṱanganedza muvhigo wa tshigwada itshi ngei vunḓuni ḽa Western Cape. Vha ri muvhigo uyu u khou ombedzela uri ṱhahelelo ya ndinganyelo i vhaisa zwirunzi zwa vhathu, u thithisa nyaluwo yo katelaho vhathu vhoṱhe khathihi na u shushedza demokrasi. If you don't have good corporate governance laws, some CEOs are able to garner for themselves a disproportionate share of the income coming into corporations.
So when you start thinking about inequality, it brings you back to examine absolutely every one of the pieces of legislation that constitute our society, our whole legal framework. And that brings me in a way to why I think it was right that the President put this on the G20 agenda. The report that is being handed over today is a rigorous and analytical account of what so many of the world's people know from their own daily experience. This report examines the causes as well as the drivers of inequality. Most importantly, this report lays out prudent as well as practical steps that we can take to reduce it. And as Professor Stiglitz said, it is a choice, and we can therefore choose to do something about it. Ho fara mumbulelo wa miṅwaha ya fuṱhanu ina matshiloni a namusi malugana na milandu ya mabulayo khathihi na u tshimbidza masheleni nga nnḓa ha mulayo zwine zwa khou ṱumana na mulandu wa mahoḽa wa mabulayo ane vhathu vha vhila masheleni a ndindakhombo. Muambeli wa mapholisa vunḓuni ḽa Limpopo Brigadier Vho Hlulani Mashaba vha ri muhumbulelwa uyo u pfi ndi shaka ḽa vhathu vhararu vhane vha vha tshiṱokisini zwa zwino malugana na milandu yeneyo. Muhumbulelo wa vhuna malugana na mpfu dzine dza ṱumana na vhufura ha masheleni a ndindakhombo o fariwa hawe vhuponi ha Muleji nnḓa ha Polokwane. Munhu uyu ḓo ḓivhonadza khothe lwa u thoma matshelo khothe khulwane ya Polokwane nga murahu ndi hune a ḓo ya tshiṱokisini hune ha vha na vhaṅwe vhahwelelwa vhane vha vha vho Rachel Kutumela, mukomana wavho Vho Ana Shokane na ṅwana wavho Vho Flora Shokane. Vhathu avho pfala uri vho wana mbuyelo ya masheleni a paḓo rannda dza miḽioni dza 10 kha mpfu dza vhathu vhaṱahe vhaholela vha khou livha na mulandu ya tshivhalo hu tshi katelwa na u vhulaya tshanḓanguvhoni na u shumisa masheleni nga nḓila i si yavhuḓi. We have just arrested a 54-year-old suspect who is linked with murder, money laundering and fraud related to the insurance killing that happened last year. As you will know, that we arrested one of our sergeant, Rachel Kutumela, in October last year, following the meticulous investigation by Captain Keshimabunda. Musi mapholisa vha tshi khou fara muhumbulelwa wa vhuna vho Kutumela na vhaṅwe vhaholelwa vhavhili vha tshi khou ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Polokwane. Vha ḓo thoma u senga khothe khulwane ṅwakani nga ṅwedzi wa Tshimedzi zwi tshi hezwo ralo mapholisa a vha khou bvela khagala arali hu tshi ḓo fariwa hafhu vhaṅwe vhathu. This is a culmination of our hard work of the detectives. I can tell you now without any fear or favor that more arrests are imminent at this stage. Vhadzulapo vhuponi ha Muleji vho sumbedza wa khamala nga u fariwa ha muṅwe muhumbulelwa. Na o no bolela nnete ka mokgwano ke gore go gona ke thoma o tshowa ka re a ke. I am still shocked. I don't know what is going on. Muhumbulelo ḓo ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Polokwane matshelo. Zwa zwino ri vha mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo shaya nungo musi pfembedzwa na maṅwe masheleni malugana na ḽifhasi. Dollar rand is 17 rand 49 cents, bondo 22 rand 80 cents, euro 20 rand 7 cents, pula 1 rand 20 cents. Mikovhe la JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku 3950, platinum 1542, oil songo nakiswaho ndi $64.35 nga fagi. Vhashumi vha khamphani ya vhuendi ha muyani ya FlySafair vha migwalabo ubva matsheloni a namusi u gwa nyengedzedzo dza miholo a vhashumi nga fhasi ha dzangano la vhashumi la South African Cabin Crew Association kana SACA vha khou gwa miholo ya nṱha khathihi na uri hu ṱoliwe nga huswa zwifhinga zwa mashumele avho. Unfortunately, the parties didn't finalize a settlement today, despite some really constructive engagement. As a result, tomorrow's employer-initiated work stoppage will commence from midnight tonight. FlySafair's full roster is, however, protected, with all scheduled flights covered by non-unionized crew and unionized crew that have already accepted the company's offer.
ana musi mafhungo ogumane pa mutsho wa tevhela zwino na dzivhulwani na nzhelele ava madekwana a nṱhesa o anda usipatutshedzo nda kwatani zinepaya nazo zuri kulabisa mchoshi marikwana na kala machero ndokora usiku na msukura mvura zinza zati kuna zo nemanda kaspita zokara shongari pala vundu lina baranda katenga hospital za vundu Northwest na vundu la Gauteng katina hospital za vundu lina bari ndi la Mpumalanga katina KwaZulu Natal peza chakala machero kudopora mwana mvura zizi zidora zipoza vira pandano nazo nemanda kaspita zori ndi hospital za vundu la Limpopo katina hospital za vundu la Mpumalanga hospital vundu la baranda la KwaZulu Natal mvura zizaro dopora zona ziko prefer kazo hospital zokara shango katenga hospital zo bari ndizo pandira shango ya Chipembe honi ya chivara pandira kono udiwa matsidzo zenza hone no kusimbisa uri udiwa mvura kuru za zororo zikona kaspita zori ndizo vadwa katina hospital zo dibura honi ya rohro wana mia mandani ya kubuzura asona magabere ne pala kaupone bore ndia kapa spitza znor badvara panda rambudelesa mroto na mpicho usko kalwanga degree Celsius manot Afrika shombe rimudonro machu medur kutoma gavunda shibore ndi vundula khatunda koroko mvura zivra panda na unapedzia temperature za zaka 27 pala Bokon Speed za zaka 26 pala Durban Johannesburg katina 25 pone bore ndia Springs matacha gavunda ene vundula Limpopo na repar kwa mchone bore mvura zido nemanda wani arado kwa wono rekeza skoro 27 pala Giani za 25 tendo katina 24 Durban ya bore ndia plokwane chipera panda chaka vundula wono vunda Mpumalanga na nepar kwa mchone bore mvura zido kwa panda na una pedzia 26 plus kokoza za 23 mashishing za 28 pone bore ndia Middleburg kavundula bore vundula KwaZulu Natal na nepar kwa mchwamvula zinda wazikona kala machero pedzia za 26 pala Ulundi za 22 Richards Bay katina 23 Durban ya bore ndia Durban machacha kavundula bore vundula Eastern Cape na nepar kwa mchone bore mvura zikona ziko prefer kazo nepeda za vundula pedzia za 22 pala Mtata za 22 East London 24 Makanda katina 27 pala kwa Joli mataka vundula bore ndia Western Cape na nepar kwa mchwamvula kezla zikona kaspita zore zokobra pedzia za 32 pala Vosta za 26 Durban ya Cape Town katina 21 upone bore ndia Cape Agulhas mataka vundula bore vundula Northern Cape na nepar kwa mvura zdo kezla zikona zdo chikona kazo nepeda za vundula pedzia za 37 pala Uppington za 33 Kimberley katina 33 upone bore ndia DA mataka vundula bore vundula Free State apar kwa mchono bore kezla mvura zikona kaspita zore ndo vodwa za vunduli pedzia za 28 pala Sasolburg za 27 Frankfurt katina 26 upone bore ndia Bethlehem mataka zino mbotipetsa vundula shile bore vundula Northwest na kuona kezla mvura zikona kaspita zinzo vunduli pedzia za 29 pala Rustenburg za 30 pala Ottosdal katina 32 pala Freiburg matango ngarizo vakata fala mucho zo zora fala zo matakwana anotere uda usiku wa